بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم بإذن الله تعالى عن كتاب مهم جدا سماه المؤلف رحمه الله تعالى الدروس المهمة لعامة الأمة. Inshallah nüüd räägime ühest tähtsast raamatust, mida autor nimetas tähtsad õppetunnid moslemi kogukonnale. نعم. هذا الكتاب يصلح أن يدرس في كل مكان ولله الحمد وبكل لغة. نعم. Seda raamatut on sobilik õpetada igal pool ja igas keeles. يصلح لغير المسلم وللمسلم الجديد والمسلم غير الجديد. نعم. See sobib nii mittemoslemitele, uutele moslemitele kui ka nendele, kes on juba kaua aega moslemid olnud. نعم. يحتوي هذا الكتاب على See raamat koosneb طريقة السلف مع القرآن. Esmaste õiglaste moslemite viisist Koraani puhul, والتوحيد tauhiidist والصلاة ja selle suhtes, mis puudutab palvust الوضوء والطهارة ja rituaalse puhtuse sooritamine ja puhtus üldse الآداب والأخلاق الإسلامية ja islamipärased kombed ja karakter وتجهيز الميت والتكفين والصلاة عليه. ja surnu matmiseks ettevalmistamine ja matusepalve lugemine. نعم. إذن يحتوي على حال السلف مع القرآن. Seega puudutab see raamat siis õiglaste esimeste moslemite suhtumist Koraani puhul, والتوحيد وما ضد التوحيد الشرك. tauhiidi puhul ja širgist hoidumise puhul والصلاة ja mis puudutab palvet الوضوء والطهارة ja rituaalse puhastuse sooritamist ja puhtust üldiselt الآداب والأخلاق الإسلامية ja islamipäraseid kombeid ja karakterit تجهيز الميت والتكفين والصلاة عليه ja surnu ettevalmistamine matmiseks ja matusepalvust. بعض الناس هدانا الله إياه يتكبر على العلم والعلماء. Mõned inimesed, hoidku Jumal meid ja teid selle eest, on üleolevad teadmiste või õpetlaste suhtes. يعني لا يريد يطلب العلم بالتدرج، يعني يبدأ بالخطوة الأولى ثم الثانية، لا مباشرة يريد يصل إلى القمة. Et mõned inimesed ei taha alustada teadmiste otsimist niimoodi astmelt, vaid tahavad kohe kõige kõrgemate asjade juurde jõuda. نقول له تعال ادرس معنا الدروس المهمة. Ütleme näiteks neile, et tulge õppige koos meiega neid tähtsaid õppetunde. يقول لا. Ütleb ei. هذه دروس مهمة لعامة الأمة. أنا لست من عامة، أنا طالب علم. Ütleb, et need tunnid on nagu sellisele üldisele moslemi kogukonnale, aga mina olen juba islami teadmiste õpilane. نعم. نقول له تعال. Ütleme talle siiski, et tule. نسألك عما في هذه الدروس. Ja küsime sinult nende asjade kohta, mis nendes õppetundides on. إذا أجبت أنت أعلى من عام الأمة. أنت إيش؟ أعلى من عام الأمة. نعم طالب. Kui sa vastad nendele küsimustele, siis tõesti sa oled siis natuke kõrgemal sellisest üldisest ummast, üldisest kogukonnast. وإن لم تجب فعام الأمة أفضل منك. Ja kui sa ei vasta nendele küsimustele, siis üldine moslemi kogukond on parem sinust. وكيف تتكبر على العلم والعلماء؟ Ja kuidas saab olla sul mingisugune üleolevus või arrogantsus teadmiste ja õpetlaste suhtes? أكثر إشكال عندنا في هذه الأيام أننا نشتغل بغير المهم. Kõige suurem probleem sellel ajal on see, et me kulutame aega sellele, mis ei ole tähtis. نعم. لابد أن نشتغل بالأشياء المهمة. Me peame tegutsema nende asjadega, mis on tähtsad. نعم. طيب هذه كالمقدمة لهذا الكتاب. نعم. Seda võib pidada kui sissejuhatuseks või eessõnaks sellele raamatule.